vlog kita nih guys. Hari ini nih guys, soto mie Bogor guys. Oke guys, sebelum kita makan biasa kita berdoa dulu guys. Berdoa mulai. Selesai. Oke guys, kita coba dulu nih guys sotonya nih guys. Ada tetelannya nih guys. Bismillah. Kikilnya juga nih guys. Wow. Seger. Mantap. Limonnya segarnya guys, berasa. Oke guys, Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.